Gledajte, to je dio jednog oblika, ja bih rekao, oportunizma aktualne političke elite koja ima jasne instrukcije Europske unije da ide na pomirenje, na prevladavanje tih sociopsiholoških podjela, mržnje, govora mržnje, spirale mržnje, kako god hoćete. I onda da se izbjegavaju najoštrije ocjene i termini u tom sklopu, pa se tu onda naravno inkriminira hrvatski grb sa prvim bijelim poljem, što je čisti apsurd, ili recimo Za dom spremni, oko koga se vode velike političke bitke, ali nisu bile problematične kad su ti mladi ljudi ginuli u Vukovaru i drugdje sa tim pokličem. Tako da možemo reći da se i u tih 25 godina i Hrvatska mijenja i da se i mi koji smo veterani tog vremena i koji smo navikli na taj diskurs i njemu, da tako kažem, dušem i srcem pripadamo, moramo se naviknuti da mijenjamo taj diskurs i razmišljamo na drugi način, puno tolerantnije i u smislu uspostave jednoga socijalnog i političkog i međunacionalnog mira u Demokratskoj Republici Hrvatskoj. Trebalo biti i u Pa, pazite, ja ću vam sad reći još jednu anegdotu. Jedan moj kolega iz omladinskog pokreta, inače povjesničar, neću sad govoriti ime, Srbin po nacionalnosti, sretnemo se jedan dan na ulici, ali tada još u vrijeme, dakle tih prvih godina Hrvatske države, pa se on počne žaliti na status srpskih krajeva u Hrvatskoj i tako dalje, da se ne izgrađuje, da nema struje, da je sve to napušteno i tako dalje, i da bi trebali se oni vratiti. Ja velim, a ništa mi ne govoriš, ja velim, o hrvatskim statusu i tragediji hrvatskog stanovništva u Vojvodini i kako se njih tretira tamo i kako oni od tamo masovno moraju bježati u Hrvatsku. A on me pogleda začuđeno i kaže, pa ne možeš, Darko, uspoređivati demokratsku Hrvatsku i Srbiju. Hrvatska je demokratska država, ona se mora držati najviših standarda, a Srbija nije demokratska, pa se ne mora držati. Dakle, to je, vidite, ta logika velikosrpska i to od povjesničara hrvatskog čujem. Evo, još smo krivi zato što smo demokrati. Da.